tua e ofa fangia le rofa siri siri le moa fia whalona ngatu IP mas pulu amau number 1 o le mea ringa seki ko IP whalona o le mau ai pese kua ia isi au fai pese i ua lewa e pei nao lea whaafafonga la oi le puni ala waa pe nina o tia whau ai whaafefea whale whatu e nari ma atu lua siaki la bana tapu o tō trio le tu AP male whai aso Serenaders asuao Felice Mikaele le matangi mai se sae le fufui whātasio mali tia maa Heavy Tama Rosa bye bye e vai vai le matahofi pe ana whai ai tuma e le avia in whai ngata ai pia pia ai whaha le Rosa a le fatu o tauranga ma le tele o nisio au fai pese ua le masino i lunga o le sifofonga o le aturu le 2AB Ile nei foi vainga le tai au te whiwhia o wholofa ma whaatalo whaatuai le tātou wa tunu ma lole soifo manuia ma le langi e mama ea ile nei foi tai au fau le asonga fua le nei le aso lua se fulu o ke topa luafe lua se fulu manilima ma lole soifo manuia ea wa tātou wa ulia mai foi ea le nei foi vai aso ma le nei foi asonga fua le amatanga o tiu te mga luenga e me sei foi e o le whanau e a o ngā mālole soi fo manui e fia la wala leo al siu fongo Samoa e o whalofa mwhatalo whātu e a i le ni foi vaenga o le tai o fau le amatanga foi o le ni vai aso e a pe ona e foi le ni tai o fau se isi fnei o whaupoponga o le tātou polkalame o le tālofa Samoa. Ma lor soi fo manuia, ma le langi e mamai lo tātou wa tunu, e fifia e whaatalofa, ea ilpo e maulunga si o tātou wa tunu, ea matamai lava i maunga titele, se ipa ia maunga iti, ea ita i o e kālesia, i so se whata whaitaulanga i fia, o lo o te ampe ma whaafale le malu, so se i tu o le lalolangi e meiselo tātou atunu o Samoa, e meisele asuina o le puna vai o le ola, ea ma le tala ina o le fina ngalo le tua, wa foi le lafu ma moe la tauia, ma lo le soifo manuia, ia le tua, ea ile nei foi vaenga o le taheao. Tai o le tātou atunu, ea ma lo le soifo manuia, ea i tai o le tātou atunu, tai o le tātou malo, me se le tāwhatoro o le whainga malo a Samoa, ea me se ai le fionga i le ao mamalu o le malo, ma le maasiofo,
ya male tatou ma tatou teitai ma lo le soifo manuia ya ile nei fo i tai fo ya le tatou watunu ya ile nei fo i vaenga le tai au ma le fo mai ai whanunga le lei ya le nei tai au e ui na lolo wale tau ya ai o loo wa ai lava le alofa ma le anga le lei o le tua ya e ala i le soifua ma le ola ya whaopopo i lo tatou watunu a me se ai o le nei tai au fo ya wati u te tau ave lo tatou watunu mga luenga o te tofi ai ya tai au manuia ma lo le soifo manuia ya ile nei fo i vaenga le tai au e whaatalo whaatau le motele salafai ya tatou pa anga malama ya me se i latou o loo faile tatou wala leo nei ya ma latou pa anga masani ma tatou pa anga masani ya ma lo le soifo manuia ya ile nei fo i vaenga le tai au i tumua nei ya ia tatou pa anga i tinam te mama tutua ya me se foi ya le mamalu o Samoa lo mfai on fa fong mai ma lo le soifo manuia ya le motu sai tu ila mamanua ya taiao manuia tel tonu o tou le wa fonto a taiao le susa na le susa pa ia o le li ya tel tonu fo ile fo i ia ta pinanga masani o le susa la tovia le fale ai ya i malu ta puai ya me se fo i ta pinanga masani ya o le asusa ya o matou ya i Samonei ya leo wa matou ye fo i le matou wasonga fua ya wa ya le tawa ve no matou tiu te masani ya me se fo nga buenga to fie matou le tua ya fa pena ai on fa malo ma fa talo fa mo fo lo fa tuai ya i le motu i se sa i le la to fo i tapo inga mau ya malo male la to fo i fo launga e tutono le nei fo i masina lona se fulu le nei tausanga lua afe lua se fulu lima fantano fantu e foi ya il moto toke lau ya talo fantu le nei tai fo ya malo le soi fo manuia ya vi ia le tua ya pe ya opu masani ya e uia ina lolo wale tau ya e vi ia lava mfafta ia le tua le o ia lava se tulanga fo ile fa popole ina ilo tato watunu e ui tato moli mawina tulanga lolo wa ya matulanga fo ye e ono fa popole ina ilo tato watunu ya ai o lo tato tali tonu pea ma wa alo tato fatu tua ya o lo o ia isa mo ai fa malunga ya ma awanga lima awanga lofa alo tato tapa au sili na langi ya ile nei foi tai au fo ya le foi wa tala le tato le na telefoni lua ta si fa o ya wa foi fata lo fam yanga masani le ngate o tato wa tunu i Samonei ya mesai ya ole nei o tato ainga ya mana o tato wo foi mapaanga mai masani ya lo mafunta mai mo mai ya ilo tato por clamel nei vai ngale tai au ya so se Samoa lo ta ape ya itu fio le nei ke lope ma le nei lanulangi ma lo le soifo manuia ya ila to lo mai mo fa fonga mai lunga o le tato Facebook page ma le tato YouTube channel ya ma lo le soifo manuia ya o le foto o le nei woto se fulu male to se fulu maliva minuto na tale o le tula fitu ile nei tai au ya ai o le tulanga ia o le talo le tau ia Samoa na amata palasi mai ati munga ya ma ai tulanga winga lolo wa le tau ile aso na nafi amata mai lava ile tai au ya fa solo mai le aso atoa ya le foi no mol mawina le po ya le wo mai lava ile nei tai au ya le na o sina teimi lava mo wai foi sina masele ya masina vainga foi le to ai ya ai o le tulanga lava ia mto ai palasi malosi timunga ya ele ova ai foi le tulanga o le oso ai o le la ya o moli mawina lava le fauli mai o maunga ya matulanga il palasi ai o timunga te tali tonu foi ya o le nei foi aso atoa ai le tulanga i le whenga solo inga ya o le nei foi aso ya e palasi malosi timunga ya i le nei foi vaenga o le taiao a mese le nei aso le wai ele tato wala au ta lofa taiao manuia ya so for manuia ya maro akoi na joe lo so maro le so na luanga foi yes aftai ya ro manuia nei sa tu ya tua
Ro manuia le tai au su manuia la. Ro manuia ho sio matua fianga. Ia fa pere tu mano. Ya fatalo fatu mo sa mo uma. Ia. Ia maurunga tupu mai. Ya me se o na tofi le tua so spata fa tauranga. A manuia le tua le nias. Tu te ma fai wa ta ngata foi malana ya tira. Anga le le tua. Manuia o fai wa uso le nias. Faftai. Ia, manuia foi le nias so faftai tele wala au mai. Ia, faftai lava. Ia, soifo a. Nisi o tātou paanga ia o lo o whai fwoi o na whaafongfong mai ia le fwoi na wala au mai ia matulanga fwoi ia wai ei fwoi le nei tai au ia te tali tonu ia o le nei fwoi tai au se tai au inga ese fwoi ia awa fwoi o le palasi timunga ia whai e fwoi le wha te tau ale tina po le tama fwoi ia me se fwoi matua ia pe ia langa te tau o na o le whanau ia onga ia pe tulanga whapena ia e fua lava oi ia o loo ia ti oi lava ia le na whai unga rawa ili se tātou wala au talo whalava tai au manuia Maro se fua pai ia soi fu manuia le kua ia le kua le fua le whai muki wari lo ko soi fua mo se mako ora ia ia ka kai fo le sunga le tiako saulo foi ngalo ko le van ki kala au ko wa ema oi sole ai le angar kau yo ko kai mi ange ko ai fu va pe o kai mi o ko kai maka pala fe ya ke oi sole ko papa e ke do nga u por ko papa o le ka o makieko Oe malo foi le sa uma mafa foi o le anga kau so le si ale pula vina kai ke o le mo ko fa pero o fa ka fa fiki mai so le o le ai awa o ko nga kai nge ma nga ai wa po ye so du nga malu yo la okay ara ka nga ai ya pa ka lo fa ko le sunga fa fe nga sa o sia ka uranga nge yaso fai mai e le fa puku ola langa ia le upu son ai le rofa le sia nga ke ioi ma nga ia le upu ia ka ko si le upu le sia ola ko le upu ku si le te ioi moni o ia se suru mai ka wa le mo se meio kariba ave ia ira ngo me ale atua ia ide o ka ko ia o le tua o ia e wa foi la le aver kasia nga e ko fa mo via le ku ile lua ia sa o le de sa wa sa o fa piche sa ka su e madua ya sa ka su e madua o lo ke ka mo fai mo ya wa ka ro aku tu mai fa nga malava ya ka mama kua ngare nga vidi mai sa kuia kua ule mauolong suaf sko inga nga e ka ke por kalamea leva kere for nga ko inga por kalame ya alo fa kumo e kama fa skai mo alo fa anga mo sa mo mako ya pa karo foi ki ngam kama makua ya fa penga foi sa mo nga lue ka ka ye malanga ya ki ai ya ngare le ni ya so amakario ngi va ya ia ma ko ngi saba ia ole fu ko sengo mai de la ai awa sa ko ka ni para si kim ya ai de su vo de ama mala le la ia ka ke le ro fa nga o fa mo nga le ku ia au nga mo me ko kim ya anga le ri ka ko pa anga ya ki le kuira ma sunga ya pa di le siwa sunga pa pe nga fatua la musa ya anga le ri ya pa anga umalo fa fonga mai nga ku kui se ro fa ko mo ko so le fon ka ko bala ya aro fa foi ya ku mo mamao ia mai ka ko fa salonga ya anga le ri ngi ya so
lo fa como ko ka ko wala wala ia mangia nga renga pai ya fo yo pelingi vai ro mo ka ko pa anga uma la vo de ka ula nga kare ka fo yo ya faftai ya le de ngi ya so tai lava to kuwa mai mangia ka kai mo ro wa faftai mai vala mai faftai fo fatalo fo famnianga malu sau ta wal ta to por klame felo ai pea ya e right bai mangia nga bien faftai ya leuso ya mai longa ya lo mafuta mai na i vai lo palauli na tamai le wa me asa na e tau fa lili ya le sui le mai fale asi fa talo fa to ya mo malo ya male la to wa inga i nai fale asi ya sau fu se temi to iti nei vala au mai e lo no winga lai pu lo wa ya ile malulu le nei fu itaiao Io tato pa anga masani lavole na ia po le uso fu ia mai lolonga ma futa mai nai vai lo palauni ia pe fo ona mo le mawina ile mai mo ma fa fong mai lo tato watunu ia e mo ia o le wa mal malama ia e va ia lava e palasia timunga ile ne yanso le fo no o tala no atu ia le fo mo le mau mai fo ia se tasio tato pa anga ia fa pe na fo le motele ia o tulanga le nao le tau ile ne yaso ele se tato wala au talo falava tai om nuia aofa ia ma lor so fo manuia kai fo tu ai pi ia le wala ko ni ne bangi fa olo ki bunga lava ma ko ni fa ia ia wala ba ko abale fi de mu pa kai le ko ne yaso ba su du ele ya wa fu fuang fayo ni kaya fu ko la vale nganga ka la vale de fu ya sa wa mai le ora bal maro se wa fu fuang fayo ni ka sa ya bu ngai ka mas mal ka sa to yo mo per ka ko ora ka mo ya ku nai u so foi mai pa angolo ka sa be fu ni kaya sa mo ya la vale ko ya ko pasal la un ka ko wa dai lava ya ore kalmo akule ni kayau wala vai malo faftai vi ele tu o lo fa pena lavona man vi al ni tayau e wina ia i winga lo wali tau fa tato felo ai pea ya so fo man vi al ni aso ya so fo ya ni so tato pa anga ya ai me se fo ya o le mo me fo tato vala au ya in le nai le fa tu ale amawi ya telton fo isa se temi tonu mai ya le sa le sunga mo si le tu mose ya te to lo ina fo i male tato por kalame ya le nei vai ngole taiao tu langa le fa soa ya me se fo inicio vaenga ya tel noi fo i le tato por kalame ya o le talo fa sa mo le nei vai ngole taiao ya pe o le na ta u le tato vala au le po le tamale mai falfa tu langa le palasi malo si timunga ya ile la to fo i tu ia inai le tu sai ia ole fautuanga lava ia mantua ole anga ia tu le inai le faitua no ama ia mantua ia lava ia popolenga ia matulanga fo te tauona sila to ai lu tato watu wa pe ole vai tau lava le nei ia e ma ale lava le nai tu langa fo le ole iaio ele solo e tau tua nā lava ia e meise ai matai tuina lei sila to ai lungo le awala e meise fo inisio vaenga ia a whapea o le nā ua e usu mai a wewa aia ia tūlanga o ele solo mu tūlanga whapena ia ele leile vave vala au o le pulenga whela ua inga lungo le lau ele pole LTA ia po o le mtanga luenga fui o leo tūlanga fui e o le saunga le mua le mamanu whemaranga i le atunu ia le ia le vave fafiso tai o i lātou nei ia au mai e foi ia tūlanga o le saunga le mu ia mese ai ele ngata i le mamalu whemaranga i le tātou atunu ia mese foi o lou saunga le mu ma le saunga le mu a tātou uma mantua o le alavo tātou mo le mauina ia o le alo lava le vai aso ia mase whaalavi tau ta vale mese foi ia o tūlanga o whaalavi foi e tātou tele ima fōwina o le foi no va ai antu i le po ano po inai le fio anga o le au vaa ia o lumatonu foi o le malu tapu ai foi le kalisia ka tuliko inai le au vaa inai a inga la le
i le tu yuta ia pe o le foina ia se ta si fa la lave ai o se ta avale na sawa atu ia lo tu lo ki fai tu ai le ia inicio ai ia le foina na au mai e foi le malo le tunu o ilunga o penga tu fa ilangi ia tu langa sai ai fo ia o talton sau se taimi ia mai tatou vai ngo telefon ia fa maunia mai pe na iai ia se soifua na mau ia po le afo tu langa na oe ia o lau tau matau tu na ai mantua o le tu alalo lava ia ma le tau longolongo ma le vatu fa tuanga le tatou Paul Kalame mai se le tatou wala leo o le saunga le mulava e tu ia tu pea le tatou Paul Kalame ia fa pena ona fa mua ma ave lau fa ma fa ilo saunga le mu ia ma sane a upu foi ia ine ito o tolo pulo tu ai o to timu ia ai le ale vatu fa tuanga pelo tatou watu tau tua na lava le saunga le mu ia mai sai ia ole ni fo I vai tau ia ole palasia I o timunga tal tonu tatou se sina fa fianga ia to liu mai ia fa waule ole tatou Paul Kalame ia ole talofa Samoa ma navale o kisene mai apoasa masina para
Lotina loa nanga malo o fatua vai vai tapia palomo so leo pe ola sawi le mabea o malo si ai lo tino e le ama e le mana o lo Whawhiwhianga nā musika sui whiloi mai le ia po asa masina pāna ia mai se whawhiwhianga nā o tamontini tuai ia ale kolisi o vele ia i le ni fui vaenga o le taiau ia whiwhia whatalo whatu ni shona mo malo le tunu u leo maafuta mai fui lunga o le tātou Port Kalame ia lia ia so lofa va be mai good morning time and we are le lofa lo tatu tama fa langi ia te o tou ia me se fo yo tatu malava ia fa talo fatu ia se uso ia fa so te loa ia malor so fo manuia te miti o le vai maunga Leutu umalau fa be mai good morning good evening from Germany. It's 7:30 p.m. on Sunday evening. Have a blessed day. Alofa atu on my Frankfurt in Isiamani. Mesina maule vaenga lea mesole tunu ule mafuta mayai le sunga leutu on my Frankfurt Isiamani. Vitale aleki fa pe mai tai au manuia I lau susunga malo le soifo manuia matatu o lo mafuta mai nai o Tauranga New Zealand manuia tiu te o le neaso whaftai whapena foi lau sunga vitale o le masao Filippo Luavasa hape mai tai au manuia lei o le masao Luavasa whape mai tai au manuia lau sunga fonga le aso manuia ngā luenga matiu te o le ni foi tai au ma le ni aso. Leo wa tātonu le tulai fitu, o le teimi foi o tātu tālu fōu lono luai, whāsalau wina, o si mai whawhonganga le tunu, tātu tālu fōu mai vai whanua, peon se o niam tāpineina, e le vaenga o tālu fōu. E fia lava e te whaatalo whātu le tātou o tuno o le nei tūlā, ai alo maia o se whaapoponga fo ili nei o tātou tala fōu mai vai whanua. I tala tomua, ua le whaataunu uina le fuafuanga le awhionga le pālemia anu pola au le mali toa le watea plata e wā Foster Schmidt. E malanga mai sa moi la sos fulmalei wana masina nei. Wana o se talo sanga le mautanga se o lo whaatino ai o na tonga fitinga. E mana o mia peo na ato o toa le leilo na malosi. Ona atu ua leo New Zealand mo Samoa. O le whailo ingal vasenga o tusitala ma le awhionga le sui pālemia. On reporto e lupe maui au tele pomule nuko o ne semo. Sa whaia le tautonga mai whaatu ama whaio na tue malanga mai Samoa. Le a whai wa mautinoa I fōma I wa manuia. Le tūlango I eili whaatawhangasi o le whionga ele li pālemia. I whaatu ama nei le kāpenete le auli nei.
ia o te tar sanga mai ai le tanga luenga ia falma i lo fa tinoina ia tong fitinga ia po report fo mai e lo tar sanga mai ai ele nga fatia ona fiunga na fiunga i le palemia ia ile aso sfulu iva pe ona tu poina ia ile pe ona ia ile aso o sa ia o lumana nei o le ala o tu le avanoa ina ia lava ta pena o le fiunga malo le fiunga ile li palmia ia le tu le mai mo sifia ia sa pe ala tam fai talatu ia sa failon te tonga ia ele o atotua le tulanga o lo fata se hio le manu o le tonga to am fai ona tu fia mai mo sifia ia lo tulanga masan ia inga se o le tulanga panai vim tulanga fa pena ia fa tino tonga ia fa sima ia pe tulanga na ele atotua na hio ele o failan tu ina mai ele fio ngai e la tu foi tu mai fa pto fo mai la tu uma e na ia tu ina mai ia wala vale fa mo o le tulanga fa inta ele ma fai ona tu ia ele tulanga ia o ia te minei ua momoli ai le nganga fa afetai le malo i le no futalo ai o le atunu o a o fenga ia ile ta o le atunu o musa ili nga malosi e ala i tonga fitinga e ta pena ilo na soifua au ona a wala vale tautua ino le atunu o e tāua tele le wha mau o wataimi ma ia wha tāua fo ia la tau walo ile li o pūlenga tutono se matanga luenga po wha la putuputonga le malo. Ia tangata whai ngā luenga uma tutono se whala whai ngā luenga le malo. A manino mea uma e lea i fo ini wha fitau lia lia e mai. E tutono se au au nanga. Wa e ono a fia ai le au au nanga o umo na tauto iai tangata whai ngā luenga. E tautua ai le atunu o. O lea wa fo ia le whaafitauli sa tu le mai le matanga luenga o soifua malolo ina. Ina ua le whaataunu ina tiu te maasani uniso le au whai ngā luenga. E ngā whamale ngā seseino tau mawha ngā se ngā siolo tau fia le whalema i matotua. Na saunoa le awhionga le sui palemia an reporto e lupe mau i au tele pau mulunuku o ne semo. Ina ua maua le whaafitauli. E le inofo ai le minister le matanga luenga o le soifua malolo ina. Male minister tupe. On rapo mulipola ana rosa ale mulio e fofo le whaafitauli. Ia, o le vau le whainga luenga pēr o tōng whamtaltala tu le vau le whainga luenga mai ai la tau o loo le peolo afia. Ia ma le tali mai fo i. Ia i la tau o loo ia i le whainga ma le pulenga ma le anga ia tu i luma i le. Ia, atu ia i le tūlanga ia pēr o tūlanga masani. O whainga luenga, o i principal, so o tu le ACO, ia so ai le faulunga pela na o le vale na le ai fa le ton o umona fa ia overtime pe me masan mai overtime ia tato time sheets mtu longa pena approve o no le HR ia tu fatasi ia futa endorse le ACO motu pe mtu longa pena ia au mai le ulum tanga lo i refer le mof pela to inga process le na le ala ena ina uba fei loa fatasi le fiongol minstao o se fuma rendi mal minstao tupe ia o tilo mai vaenga ia wa iai male CEO wale se fuma reina male CEO wale tupe ia un failon fa pupu le vaenga au le tua tu langa masan pe au na ia lona winga o se le sona ia tato ai mau plan mau tu langa mai tu no foi nga luenga mtanga lu pe tai ona o le taimi o le budget le ia pe fa pena a pena le tulanga ia pe lo no wingo o expenses of vastful ia lena approve money ia mole shekel audit ia afa to release advice fu pe fa pena le tulanga ia ile tulanga ia lo to me nale le hotelenga o le fo i wa fa menino le afionga le sui palemia le tulanga le tongino o mataimi e fa ngai nai le va nga tupe o lo fa ngai ne le taimi nei mo fa la lave fa fo sei over time te a le budget ia e amata tu la se pasia la ngai lumo lo no winga fa pupu le ayo ava pe over time tu nai ia le te tongi le taimi nei fu submissions le au mai a budget le fa te pena ne ia e amata mai le no e amata me le stores full o le masina le nei o ke topa
ia anga ile lo mana lo na winga le budget ia le budget fa awa o tau sang fa tu pero fa nga sol nei wa ai any expenses lo wa yain fa but e te tau na mai tun i le nei taimi ia e fa tino ai pita ia lo ia wala fa tino nga lo nga le tanga lo nga tupe ia te tong ia ni overlaps fa pena ile o le fainga tongi le afionga ele supa le mia on report e lupe maui au tele po mole nuku on semo ua whaatautoina le afionga i le whaamasino i a lua whalealo Mikaele Tofete e avea me presidente langulango le whaamasino ngā whanua maswafa i lumo la na afionga i le presidente le whaamasino ngā whanua maswafa afionga le sa tere rapi wa ai o lea whaamoemoe na amata si sauni ngā lotu na taitaia e Reverend Moananu tua sivi setu o le ekalesia so fitu sa ia saunu ai upu whaala i au mo le whaamoemoe e le aise me sili atu na i lo o le whaatuatua ma whaalangolango i le atua i le whaatino ngare ngā ruenga. Na tā ua e le afionga i a lua whalealo. E whaafetaia le afionga le presidente mo le whiriwhiri ai o ia i le tōwhinga o presidente langolango. E whaawa waina na tautua i le atu noo. Sa ia whaafetaia fo i le afionga le presidente langolango lo na ainga. I le no whatatalo ma tāpua i o ni tiu te tau ave. Na whae wina le whaamoemoe le saunuanga whaamanuia a le afionga le presidente o le whaamsinonga whanua maswafa. Afionga le sātere rapi wā ai. E le tūlai mai ai o le afionga lua whalealo e tau aveina le tōwhinga tāu e le whaamsinonga o whanua maswafa. Wa momoli ai alo whaanga ma whaamanuianga a le pusili po le restala le whaamsinonga o whaapel mtanga ruenga o whaamsinonga mo le afionga lua whalealo Mikaele Tofete. E le tūlai mai le tofi presidente langolango o le whaamasinonga o whanua maswafa. O a tātou telefona mo le nei tūla manuia tere fi au mga alwenga o le awhenga i male atunuu. Le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le marketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua soo ai Samoa. Amerika Samoa, Tokelau, malelalalangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao. Fa mo iwa tasi tesi maletasi. Iwa lua tesi maletasi. Maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu whalua ono tasi fitu. Ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Talofa o lo ingoa Andrea Venasio le afi. E matautia le whama i o le whiwa pona iwi. E mawhai fo i o na tātou ngā lue whātasi. E tā ofi le pipisi o le whiwa pona iwi. O te wheso soane pui pui le nei whama i. E ala i le whama mao la pisi. Ma mea whai tunu to ai le vai. Ia mauti noa au fiufi malu tane vai. Ma mea whai tunu whaapa le ai vai tau mawha. O te whaonga ina kulimi ma spray whapitoa. E uaila utino e pui pui le unwe namu. O le a wawena whai loa i au mātua, pe a whai walia e a aunga o le whiwa pona iwi. A whai tātou te ngā lue whātasi, e mwhai tātou tau whia le pisi le whiwa pona iwi.
mai mo ma fa fonga le polkalame o fa ingo ina ole longo le tawa fiafe ile a pole o le fiafe a sokafua a solulu ma so falla le va sto tase o fa sala ma fa pisi nisi ma tanga luenga fa la pa putonga company ma pisi nisi fa pe foi fa silanga fa la tele ai mai selava o fa silanga ma balu le atunu o le atu fa to se u mai le nei polkalame am taina le polkalame le so lugo sku fitu le masina o ke topa lua fe lua sku rima e lungo le tv va ma le 2ab le tipo forma Samoa. Talofa Lover Samoa, it's your international son, Tonya Marciano, a.k.a. Samoa. Don't touch that dial, keep it locked here on Radio 2AP, 540 AM, the sounds of Samoa. Ni sio whawhiwhianga musika sui whewhiloi e me se fwoi au whasalalaunga whampesi nisi o le ni fwoi vaenga o le tai au ile mai ai o na whafonga lo tātou atunu i a tātou tala fau mai vai whanua mo le ni fwoi tai au pei o na saunia ma tāpena ina. Tu fantasia fonga i nātu el tumaita i a matha tau mata whanvai o le vaenga o tala fau wala leo
e ale si fongo Samoa fa pela wanata le TV iva le nei ua se fulu male fitu minuti o te ele tu lai fitu ile nei fo i vaenga le tai au i ele tal tununga ia we fo ile tunu i tulanga masani ia matapinanga masani o le nei fo i vaenga le tai au ele ngata fo i leo le usu ai o le totele i tiu te mga luenga ai me se ai ia o le pitola aua matua le momoli ina o nei whanau ia onga i le nei fo i tai au ia me se fo i o le nei vai aso le amatalia ai ia o le tulanga o le whenga i o le whanau ma onga ia o nisi o a onga leo wa whailo mai fo i o leo whanga solo ala tu suenga ia me se ai o tulanga fo i o revision wa pe o le vai aso le nei nisi o suenga le whanau ia po o le vai aso fo ia matalia suenga le whanau ia matulanga o le whanga solongo tāpina pinanga wa ele ngata o suenga whai ua onga. Ia o suenga whai taulia po suenga fui ale national. Suenga ale tātou malo. Le sauni o mtapina ina le tātou ofisa. Ia po le mtanga luenga fui o onga maanganu. Wha malo atoi fui le fionga i le minister. Le fionga i le ia ai ono. Ia me se fui o le langlango sua. Ale sunga i le minister ng lango po le fionga il minister ng lango ia male tatum tanga luenga le fionga fo le ofisili o pulenga ia au Christopher Hazelman male pulenga male fenga luenga le tatum tanga luenga wa onga ia wa fo i tulanga wa pe o le vaitau nei a mataiona PC lato ia o le tapinanga fo i le o pe pasuenga tu fa te si o pe pasuenga ia o le fai unga le nitau sanga pasuenga le malo ia ele fengo fie foi le lato foi pito la au ia e meise o ulua onga ia o asia onga faia onga le vesengo faia onga ia lato o lo na fa male au tawina ia o halo mafana au fa malo foi lo sai malo foi le tawata ila o to foi pito la au masani ia ile nei foi vaenga o le tai au e meise le nei vai aso i tulanga o tapinanga ia anai o tato walo mafanau o le aso na nafi le aso na nafi le na fatau tai ai talonga le ulwai talonga le tatou au toa Samoa ma le fetu Samoa pe ona fanga solo ai foi ia le tamilusanga foi le Pacific Championships le talonga o le lakapiliki ia o le aso la nafi le na fatau tai ai la talonga le tatou au toa Samoa ia male au le kiwi kiwi a New Zealand ia whapena fo i le au fetu Samoa ma le kiwi ferns le ana le imanuia umalatou tau whainga ia e ui le imanuia ia le na moli mawina tūlanga i le tau mawhainga le tātou au umailua au wale toa Samoa i le awali i male fetu Samoa le au tamaitai i le unga o le ta longa toa Samoa le na fetawi male awa kiwi se fulu male valu ia le toa Samoa e lua sumal fai a New Zealand fetu Samoa lua fulu le fetu ia lua sumal male lua ia New Zealand o le tulanga fo ina moli mawina mana tua o le na e tele ana uta ua tulanga fo i lele o le lungala loa i fo i o nisi o ila toa pulenga me se foi o pulfatonu le tato ale NRL le lalangi ia inicio halo Samoa foi e wala to ta alo mo Samoa ia me se ai ia le alo foi le Samoa ia Pinhas montua Pinhas le se alo ile au ale kiwi o ia le au ale Australia ia le ngato foi ia Pinhas ia le alo foi le Samoa ia Roger Tuivasa-Sheck le na ta alo ile au kiwi le wata alo umai le au to Samoa ia mantua o Pinhas solo na ulwa ita alonga lea ile tatou au to Samoa le ana ia whape ai ia o lana filifili ai o le e ta alo mo le to Samoa ia o lana tautua lea o ia i elon fasino manga Samoa ia ai peua langa ai foi fina ngalo nisi o foilingo o ila tou o lo i tutono le li o voi le NRL ia ile le talia ina e Pinhas o le ofa Ausitalia
ai taalo i mole to Samoa lena tato mole mawina umai le asona nafia fa malo fo i le sunga i le faia onga ia Ben Gardiner ia malana pulenga ia me se fo ia le sunga i le faia onga le tato fitu Samoa ia me se na yo tato si tato au le to Samoa mantua tato au to Samoa ia ia min fitu Samoa fa tamala lava lena to e malolo ai lava ia New Zealand ia a ole tulanga lava ia matua i se laupa sene le tulanga o tapenanga le tato o to Samoa ia na ole talonga ia la tau wa uia mai tau ile sonafi ia ole tato malo lava ia pita iane ia ole fata mala lava mantua lua tato sikoa ia na mau ia ole sikoa le na toititia sikoa ia ai umai fo ia ua knock on ia lena peana knock on ia Dane ia ole sikoa le tom fai tu ia Brian to ia pita iane ia o tulanga lava o talonga o vaenga la ia lena lape le tom fai ngana ia lo fa na wal tato o to Samoa le o sila ai le sunga ia Ben Gardiner le tato fai au ngaulu e te tauna to e teu ia wale a susafo i le vensu fo le tato te ta alo e lo matonga ia i tutonu au se talia ia au le tulanga fo i le strategic o le tato au ia ma tulanga i le performance toa ma nai ala se lau pasene tulanga fa pena e o vol tato fitu Samoa ia o le si i le tulava i tau talonga o le sofo i lena fai ele ulua i talonga le tato au a tamaita i laro se fulu fitu tau sanga le matutua ia mo le ulua i taimi ia ua saufanga aise au a sa mo i le talonga o le soka i le ipo le lalulangi i le tamlusanga le ipo le lalulangi ia i tamaita i laro se fulu fitu tau sanga o le tai au neila le na ta aloa i male au farani o le tulanga foi o le talafasa o le pito le talonga le nei e ui na malolo le tanto au soka tamaita i lalo se fulu fitu tausanga le matutua na man malo falani i a Samoa e fai le lua o le tulanga la ina mata ina o le talonga ne o lewa moua le sikoa po le ai foi lele e whaamawina ai ia ua au sia e nei o tato walo foi ma tamaitai ia le tato au le tamaitai la su fitu tausanga ia le goal foi le a farani le lana man malo lo farani e fai le lua well it's history wa mantua le ulwa i taimil nei wa saufanga isa mo i se ipo laulangi le talonga soka wa mantua le talonga soka fai lava sina whainga tau lana awala me se lava i tato o le tato i tulangi le nei al Pasifika ai whaftai fo i le sunga i le whaia onga ia ai me se ai o nei o tato alu tamaitai ia le la tau finau fo i na ia maua se ai e Samoa le ala whaanga solo ai le tamlusanga le tono Morocco ia o se tulanga foi ua mita foi le tatou au soka a sosi soka foi a le tatou a le atunu ia ona e uina malolo ia au le ua whaamauina ua maua le ai tutonu le tamlusanga lipo le o le lalulangi ia ma i lona ulua i talonga whaamaloa atu ai foi ia i le tatou a sosi soka le atunu ia mise ia o le sunga i le whaia o ngaulu ia male tatou au soka ia i tutono Morocco lo whanga solo ai le Women's World Cup under 17 tatou tapo ia pea whaivalu tatou wa tuno ia pe o nisi na vaenga wa tatou taltarno i le tua ia tau talonga ia pe foi ona ia le niva i tau ia mese ai ia le niva yaso ia i le tūlanga pe o nei ni se vai ngo wat tupu ma wat tupu fo i tono tanto wat no ai me se fa foto talo fatu ia tala le potasi fa pe mai manuia le aso ia fa pena fo i lo sunga ia malole se fo manuia se sino fa fianga to li mai fa wal tato por clame ia le talo fa Samoa la foi pesa le tia ma le fa fianga vala awolo fa
Afio mai le to afia le matua mauso aliuma le e mai o tapa auna ma le feta lainga lau tau to afa o le itu au malo si e leo atu maunga ma le moana o pa iana mawhai ngata o si o ulu pele o whangasa La utala isi o ulu uele whaia o ni mea whaanunununu Le to a whaua au a whaupu Le mamanu le au a whaamalunu A o le to a fia le matua le uso ali e tau iai le tutu Le awalu matupu a masala no ala te whaia ma whaataunu Tutu ila mamanua e te iso la vale mateia Fa oe o te mamau i tua o le misiteri o mai le atua O te leo ina le whanga ni fili whaala tua mai i vasa Ae mua mua la vaita suluia e le lama le masina Le toia ina e misi o kamale saufa inga o si taulanga Ua ele fatafa ilau tau tua faale anganga Wa e sautia ile ala ile upu faama fanafana Le ato e o le fea ngainga O le tofa mai le atua Sio unu e luma falei le samiua pei o se faata E pe mo a ipe a faata wata le lama le masina E ala mai ai la ui a mala umana i mai le atua O le malae le o le fea lo fani O malae pule ma malae tia Tutu ila mamanua e te iso la vale mateia Fa oe o te mamau i tua o le misiteri o mai le atua O te leo ina le whanga ni fili whaala tua mai i vasa Ae mua mua la vaita suluia e le lama le masina La utala isi o uva asa moa o le tau la lava o le tai Hawhai e te fia talito nusu e anelo utusi e te whai tauai E le lei tu laua matana o mea ua masani ai Ai awa lava e te su e ina le loloto e nene fuai o lauai Aloha o vau whainga pei o e se kapete ni Europa Ua e si ilo tanu Tui lunga o le maasalafa Ua sila mi o Samoa o fili i le taise angavaa Lea ua au mai o le tali o oe o le tautai matapala Lili o ua whaamalo I lau tau tua o si taulanga Leta pena ina o le au waa I a malo si tino male manava Sala noa e matupu a malo Si taina o ono tinga Lo faasi no mangalena O le alai le pula
le o le tautua. E le fea lofania fai o fai vaua masania. Le toanga ne I motona whawhai, alofa I sao tau mawhai mai. E lelei fo I ona whai, matufana I role e miti miti ai. Ina ne I o atu tawhiu e tatali ua leto e fia ia. Ele fala tamaua fazino alai o taolanga. Ua lena o se fia fianga e mawai so o tanga mawhanafana. Le ami o faalo alo le tau sa afia o le mala malama. Ai aua le saili malo I le fai mamango e faatukumala. So e fai o le fai mai a tau anga fau a wale nauna. O mea o lalo nei ua le mawai so tau la e whamavau. A ua fiu I malolo e sili o na fo I le pitau tau. Lou so I fua I mau mau a o ai a tau si a lau whanau. Le fea lofania fai o fai vaua masania. Le toanga ne I motona whawha, alofa I sao tau mawhai mai. E lelei fo I ona whai, matufana I lole e miti miti ai. Ina ne I o atu tawhiu e tatali ua leto e fia ia. Mamanua e te so la male mateia. Fao e te mamau I tua o le misiteri o mai le atua. O te leo ina le whanga ni filifa ala tua mai I masa. Ae mua mua la paita sului ae le lapa le masina. Talofa lava, uvani toloa, alo tu whamulonga mai nei le ala leo, lima wha o 2AP mulinu. E vai ale kukuami. Te mele wati o le tautom le nanga la wala leo le siufongo Samoa le nei ua toe se 45 minute ia ona ta leo le itu lai valu ia ile nei fo I vaenga o le tai au tautua ia ala wala leo ia lewa ma futa male to fai a mausisi le utumose le nei vaenga o le tai au ma lor se fo manuia ma lor le usu ea ma le tai au ia me se fo tu lango le talo le tau maui le tau fai tu Ia, malo le soifua manuia Dwayne, whaatalo whaatu I le whaafonga mai a le tātou atunu o le nei fo I vaenga o le tai au, malo le soifua malilangi e mama I oe. E ui ai na loloto ti munga ma whaale tonu mai fo I le tūlanga o le tau. Ia, ai whaafitai le alofa o le atua, o le a wa au maia ia le masele le nei ia po o le nei tau lao fia. O ke sau la ua ma nei, la ua vai atu fo I wa matafi mai le ao I lunga I o ia tu maunga. Ia o wa ia tu la umatango fia mai fo le langi ia ua amatana kilia o le ini au. Ia atonu lava e lo fangia le atua le amatanga o le neiva ia so I fe au manga luenga matiu te al tato atunu. E mese le anga I mai o le atunu ia o nga manga luenga. A o le matou pito nuula ia e sa o le leia wa o le matou pito fai asina ma ale taimi fa penei tu lango solo o la ele solo I o le tala mai o matou pasi uma mai loa fale muli ai saulo I le CP o ngana
le mua atu lala i le solo ina ia lala pe o ta avale na mua mai ati au nei tai au ia la mai ma oso anga le pito i tai vai na la kiria le iau o le ai wa kava ile au wala ile solo o le pito la i tai ia le oso i ta avale ina ia awala fa fonga mai pulenga o fela wa inga lau ele ia o la tonu ia fito i tonu male tulanga le o le awala ai o le fautuanga le mamalu o le tatu o tinu o anga i mai sasae mato e anga i atu e anga i sasae ia tautu ana e fai maali e lo sa fai le mu awai le leila le fai le mu o le ituei e te vaveina e iloa mai le fale tonu la ilunga o le awala ia na ona e vaveiloa mea ia ona e alu le muale ma e tilo mai pe saunga le mulo kolosi no le awala po le alenga luenga tauna fai ai no sau le muala no mate ai una yese me fa pena ona walu ana nafi o timunga alu mana po kai au ngafi alu male ya ai te wo sau lo ana ona uma mai au fale o le mato nu uai o mai lo le pi o ngana ai o va ai mai lo fa pe o yo sau le muale se o fa pe le anga le te va ai le ta avale na o atu le vo ye ta avale o mai ama o eu fa pe lo le ila o la lai sa nga le mua o sau ia la sa o la nga mai ta avale o so le tu i tai o le awala ia ona le upo loka o malunga le awala le solo le mai lunga i mo meo maunga vo i meo papa ia vatu fa tuanga tato atu nu ia tautu ana sa nga le mu fai malie sau le mu o e te so na alu le anga e to inga me na te wa sau le atu ai sau lu fe ko ai lo mal solo le ia la se si me ke ko yang ke ko kifa ai ai sau sa o lo el solo va mai lo mal solo mai ia tau ana ia tu langal na va to ia fa to anga foi le tato wa tunu ia ele o malolo ia le tato wala leo ele tu i pe tata longo pea astoi ina fa mai tata tu pe le longo tu sa pe fa ti nga talinga se stimi ia ai langa ile mafaina tu o wa e aunga e tata longo fa pe alo ia sa o asika mo tu wein soli se va ai la le o makwa i male pe ala ka avale lungo le awala kalu lo le fa ke e o tu langa na o ana po foi li mau e se tasio fala la vete uta vale na le mai na le auva uma tonu lava o le Farsa Katoliko foi le ina le auva inga la le tu ala yuta ia o foi la taimi nei tuei o tele na uma lo le awala tele fale lo ona o le toi sua ina o le awala fala tele le na ia ai se le alu le mala le ai mai se ala le tu le sa oi o fai te ngatai o le tu le alu na sifo alu nga oi i malai vale i ona o tu langa na mantua e taimi fo ia o fai le porkalame fo ile o le aso mal feeling le porkalame le bloquete le miliona a tato malo no walu ai oi fast o tai fast o tai la le wele la to pa fo ile lumo le awal tele ai la tu ete na tanga ile iai le wele pa si mana pa piliki ale afio angalia o le talala ale suyo le fio anga sa fa tala no o le fa mo ana le ana la to talo sanga sepa ona ua o tula lata tele fale le awala ma ia eva inga onga ku ale pasi e punga il fai ko alo fale pa tu ai foi wa sola sa mama o ale fale male o tele al taimi nei ia o tulanga na wa ia pe ole tulanga le na ama saula ta vale taimi nei ia kalo fai ala lo no winga la le na afia ini ai le na afia fa pe ia fam talanga ni sia le malo le tunu yo lo la lampa pa ina le ova fa pe o ta vale al watu nga teinei na ia pia ya ngai sifo ai le la fa pe fa sua aval tanga le na tupu i fa la man tu ala lu mato nu al Farsa Katoliko ele paku ia ai la sao a kulore le vakor ka vale ia le lo ilunga ia ai ki fa lo ina ile fale si ai ngana tu mai ile tu yuta ia talo si ele ia si soi fua o afia ai o si ai nga pe yo me alia ia ta tu pe le lo so uma fa ya tu fai ma dia lo sa ia tautua nalo saunga le mu ai le mafai ia
Kusala umanga ko fa ola lele lunga o nga ia la fa yonga apa au pe ol va pe ol Fiji e weis la ya lua ya. Ngala. Ia ngala ko fe kawilo mal paku ia ki falo ikua. Ia onisio vaenga. Ia ole aso nafi. Talonga al toa. Oi sole. Ia wale wa malolo tato au malolo tato au la talonga male kiwi. Ia so ia fa pena mol talonga fa me ia ko inga. Mai ole polo fik. Eta vale solo. Sa oi lole si lo makuanga ka alonga ai singu unga ke me fai yungi wa maka yungi ngu ai kumalo. Fai lo ka alonga le singu unga male singu. Ai ala lai chia sa kwa wo fi ia ku fo inga ia uma mai lo fai inga le au ngu le anga ho mai ai kua ai man kwala mo me o mafkat fo iele ku kongo o fofonga tamata alo e pui e ola to fonga taimi o talong ya o mai ai kua oso ku lo male la lai fa ka kalanga makai ai punga ku lo male si makai langa mai le ma fainga le langa le ko ke ka alo ma ko ai kongol malai ole via langa fe akuai ele ma fainga le ka ko tua ka kilo ku fo isole wale kapua e por kapua ia fe po ia ma kua o kapua ia fe po ko ingale o fe po ngal ka ko ngu ama paki ioi an me lengo vai ko o sole wa ko ulu ila lo maka aval ioi ia le sina vai nga ioi ia le wa le na tupu mai le lati o laki o le fie se soifua o me fai elo tala ia ona ole le toa ta alo uma ole toa la to ia o tama ole au ale wa ave ka o kol fale mai pe ang fa penge ku poisi pe mai ma wai fo ilo no soifua ia tala ele kai sa ole kala ngai fai miangi o ka maiki mol malo vale e so lan malo vale la fia e kinga ai kinga il fale mai al vaenga le sa popole fo mtanga venga leo i vaenga i parade ele le parade au le tulanga ia malesila me o le we ele tula fo no fa sanga ngofo se silunga i le pui fo le piki apu ia le ala o maka i lo la le wali ia le o so ka vana ia e ko fai pala la si mo mai lan ko kai sa so lan malo vane ko e telen fa tu fa la fonga ia ele al tulanga ia fil soi fu sa le ia le ala o fai inga ka ko au karu malo vale ia ai malo tato tunu ulta pua io tato via se pe malolo pe fai ina pau ale anga fia ya itaia o le tato tapua ia o le alo faiva ai tapua i file mu tapua ngungu pe ia se o le au kapua i le wala au mai ia se italia tu telefoni talofa se fo manguia malolo se fo manuel ni taia fo se fo lo sum yes pe fo ia le tausala ia mawisisi lo soifua ia malolo ma soifua ta ole le lava e umare malova de ai malova ta o ile ruma ko o pikongo o fonga le mawisisi uma malova le ai malova ja oi ia soifua mangengia baftai ia fa pena tato soifuanga tato tunu ia ele fa apea foi o se tala wa avatu ai o le tulanga foi le vatu fa afautuanga ato e yaini ta alonga tato au te kako umai fai kamba ele ai se Samoa ele fai tamba ai o le tulanga pito silina taua o le tapua i file mu ia matato tu ile atua mea uma tato te lafo ile atua fiso swani yalo matama fana wala tu awene ise se la vea awene ise se la vea ai faila mo la vea au makamaka male au kapua ia lele fair kalong o ia we ia talo falisia tato wala au allo la mal soi foto ia malo elua sa se elua mal io ngai maui oi se kalo falo lua allo soi fu manguia ni ka o fo le soi fu manguia io wa mai nai sala fa ie le fa ngofie
Ia, ore ke mingi wa ko a fore ki musa ki mo ya nga po ma nga ngafi. Ore oi mangi ro kuria fiafi wo. Ia ufi. Alo sirkin. Ufi kawi ale le o le loku mare ka angulu nga ka angulu ai kele i mafau fau le loku. Ore me ale bo se ele mo le ki mo wa le ka sirki mo. So me sa wa ia o langa o le loku. Ala wa se ele mo ngalo ile loku mo loa. Ko la ku lo ko nga i wa kiri. Ma lo Ia le loku ia o ka. Alo manguia. Ai le kua mo ngia. Ngai ka pua ile ka longa le toa. Ia va veol khale ni fu sa ka alo ia. Oi, o le ala le ku langa ngai ka alo ile lua. O ngo me la lua ngo ka alo. O le ala le ngo me la lua. Mo le wingi. Esa vai. Esa vai le kofinga le au ale si unga ya oi. O le kubulanga ngan kofi ai oi. Anga kuor ka malo male api fai mai. Ia fa longo le mai ka ya ka kalonga. Le askonga ile ala sfala ile le kofi ai. Mai lo ia o ka ko fa fonga le mai ya. O kako drops ngai au props o loga winga o le drop ngai kalo ai au kako flankers la ang coffee au kumalo mai kako drops ngai ya laulo ale oi fo mai ia o kako fletch ngai o fiala le kula ngai kalo lua o le drop o le fletch era ngala kua o yo kua ile Ai que si de fiel o mimi. Uma luma wa wale no ka ko. Sao vola es kama ki ma ko le no piki ko le ilman. Ya ma ko ya lan ko le fa sa mo o le po pa. Ai le linga ve ko le ya o le po wa we Ia. Ai o ke mo piki re wa la piki. O fa parang. Ia. Mai ka ko prop. O ele mosa. La me la kamera le mosa. Ia. Ole, e mai ala wakan. Ia. Pa kolole. Ole mo. Kwa lu le ye so o po ale mo ko fi mo ya o prop. Vai, agora ka o fua mosa oi. Luego la vea fua mosa o ngai. Kaya lua. Ya mel nei tai au lua. Mangui afa fe kai de lo poleri. O ki mua o ko. Dei va ko le ko. O yo. Ia ma ko le ko. Afa kai fu fa sa o nga melo so fua. Kai markala kala mele awala u fa le kong. Yoi. Ya ilava. Ma se foi me anga ilo mo kaka. Kalo de kua. Yoi. Anga mai ai. Ale foi o que lo anga ke kaka ngai ke ma kua. O e man kua e ma ko yo kalo pele ai. E ke lo au fa ka kalo le aso fa. E fa foi me ka o ma ko wa. Vai, ka o pelo fofo. Ya, wala ka fofo ngale aso. Nei, ka ko felo ai pea. Manguia ngai aso. Ya vole ko le lo kiu ke ka wa makamaka. Lo fa kia mai longa pe ka wi ngai ai. Ya, alo fa ko foi singa o so ia. Ia lo café ar café. Ya fa tai vala mai lo lua ma nei tai au. Ah, tai sai fua. Ya, sai fua. Wala tato tai me o telefon to fa sa lawina ai Dwayne ia. Se i tato telefon tato to fa wa wailea. Ya. Ole na pe o na fa fo mai lu tato wa tunu ile nei fo vai ngole tai au. Ya, a me se fo initial malo le tunu vala mai fa ta lo fa mai. E ai le nei fo I vai ngole tai au mai anor fa fi fianga nei ale foi special penino te fau e a fa fonga le tato tunu ile to fa salawina o tato telefo penino te fau male moi tei
fia lava te whaatalo whaatu le tātou o tuno o le nei tūlā, ai alo maia o se whaapoponga fo i le nei o tātou tala fau mai vai whanua. I tala tomua, ua le whaataunu uina le fuafuanga le awhionga le pālemia au pola au le mali toa le watea plata e wau Foster Schmidt. E malanga mai sa mo la sos fulmalei wana masina nei. Ona o se talo sanga le mautanga senga se o lo whaatino ai ona tonga fitinga. E mana o mia peo na ato o toa le leilo na malosi. Ona atu ua leo New Zealand mo Samoa. O le whailo ingal vasenga o tusitala ma le awhionga le sui pālemia. Ona poto e lupe maui au tele pomule nuku o ne semo. Sa whaia le tautonga mai whaatu ama whaio na toe malanga mai Samoa. E a whai wa mautino ai fōma i wa manuia. Le tūlango i eile whaatawhangasi o le whionga ele li pālemia. I whatua au manei le kāpenete le auli nei. Ia o tue tārsanga mai ei le tanga luenga. Ia le whalmai o lo o wha tino ina. Ia tonga fitinga. Ia po reportia fō mai. Ia lo tārsanga mai ei ele nga whatia. O na whionga lana whionga ele li pālemia. Ia ile aso sfulu iwa pe ona tupoina. Ia ile pe ona ei ile aso o sa ia o lumana nei o le ala o tu le avanoa ina ia lava ta pena o le fio malo sur le fio ile li palmia ele tu le mai mo sifia ia sa pealo então foi talatu ia sa failon de tonga ia ele o a totua le tulanga o le o lo fata se hio le manu o le tautonga to am fai ona to fio mai mo se fia ia o lo tulanga masani ia ngase o le tulanga o panaivi tulanga fa pena ia fatino tautonga ia fa sima ia pe tulanga na ele atotona hio le ele fai lan tu ina mai le fio ngai e la to foi to mai fa pto fo mai la to uma e na ia tu ina mai ia awala vale fa mo o le tulanga fa inta ele ma fai ona tu ia ile tulanga ia o ia te minei ua momoli ai le nganga fa afetai le malo ile no futalo ai o le atuno o a o fenga ia ile ta o le atuno o musa ile nga malosi e ala i tonga fitinga e ta pena ile na soifua au ona a wala vale tautua ino le atuno o e ta wa tele le fa mau o vataimi ma ia fa ta ua fo ia la to wolo ile li o pulenga tutono se matanga lwenga po fa la putonga le malo ia tangata fai ngalwenga uma tutono se fala fai ngalwenga le malo. A manino mea uma e lea i fo ini whaafitau lia lia mai. E tutono se au nanga. Wa e ono a fia ele au nanga ua uma na tauto iai tangata fai ngalwenga. E tautua ai lea tunuu. O lea wa fo ia le whaafitau li sa tule mai le mata ngalwenga o soifua malolo ina. Ina ua le whaatau nuina tiu te maasani uniso le au fai ngalwenga. E ngā whamale ngā seseino tau mawha ngā se ngā solo tau fia le whalema i matotua. Na saunoa le awhionga le sui pālemia an reporto e lupe mau i au tele pau mulunuku o ne semo. Ina ua māua le whaafi tauli. E le i nofo ai le minista o le matanga luenga o le soifua maloloina. Ma le minista o tupe, an repo mulipola ana rosa ale mulio e fofo le whaafi tauli. Ia o le wala o whainga luenga pēr o tōng whamtala tu le wala o whainga luenga mai ai la tau o lo le peolo afia ia ma le tali mai fo ia i la tau o lo ia le whainga ma le pulenga ma le anga ia tui luma le ia atu ia le tulanga ia pēr o tulanga masani o whainga luenga o i principal so tu le ACO ia so ai le whaurulunga pēlau na o le wale na le ai wha le tonu au o umona fai overtime pe me masan mai overtime ia tato time sheets mtulanga pena approve o no HR ia tu fatasi ia futa endorse le ACO motu pe mtulanga pena ia au mai le ulum tanga lo i refer le mof pe lo tu enga process le na le ala ena ina o fe lo fatasi le fengol minstao o se fo marrende mal minstao tu ia o tilo mai vaenga ia wa ia male ma CEO wale so fu mana reina ma le CEO wale tu pe un vai lon fa pu le vaenga a le tua tu langa masan pe ona ia lona winga o se le sona ia tato ai mau plan ma mau tu langa mai tu no fa nga lo ngam tanga lo pe tai ona o le temi o le
o le budget le ia pe fa pena a pena le tulanga ia pe o lona wingo o expenses of vastful ia lena approve money ia mo le shekel audit ia afa to release advice fu ia fa pena le tulanga o ia ile tulanga ia o to me nale le hotelenga o le fo i wa fa manino le afionga le sipa le mia le tulanga le tongino o matai mi fa ngai nai le nga tupe o lo fa ngai le taimi nei mo fa la mela me fa fo sei over time te a le budget ia amata tu la se pasia la ngai lo no winga fa pupu le ayo ava pe over time tu anai ia le te tongi le taimi nei fu submissions le au mai a budget le fa te penane ia amata mai le no amata mala stores full o le masina le nei o ke topa ia ngai le manai lo no winga le budget ia le budget fa au te usang fa tu pero fa ngaso nei wa ai expenses o wa yain fa but e te tawona o mai tonu i le nei taimi ia e fa tino ai pita ia lo ia wala fa tino nga luenga le tanga luenga tupe ia te tongi ai ni overlaps fa pena ele o le fainga tongi le afionga ele suipa le mia on report e lupe mau au tele po mole nuku on semo ua fa tautoina le afionga ile fa masino ia lua falealo Mikaele Tofete e avea me presidente langulango le whaamsinonga o whanua maswafa. I luma o la na fionga i le presidente o le whaamsinonga o whanua maswafa. A fionga le sa tere rapi wa ai. O lea whaamoemoe na amata se sauni ngā lotu na taitaia e Reverend Moananu tua sivi setu. O le ekale sia so fitu. Sa ia saunu ai upu whaala i au mo le whaamoemoe. E le aise me siliatu na ilo o le whaatuatua ma whaalangolango i le atua. I le whaatino ngare ngā ruenga. Na tā ua le afionga ia lua whalealo. E whaafetaia le afionga le presidente mo le whiriwhiri ai o ia i le tōwhinga o presidente langolango. E whaawa waina na tautua i le atunoo. Sa ia whaafetaia fo i le afionga le presidente langolango lo na ainga. I le no whatatalo ma tā pua i ona tiu te tau ave. Na whaewina le whaamoemoe le saunuanga whaamanuia a le afionga le presidente o le whaamsinonga whanua maswafa. A fionga le sa tere rapi wa ai. E le tūlai mai ai o le a fionga lua whalealo e tau aveina le tōwhinga tā ua le whaamsinonga o whanua maswafa. Wa momoli ai alo whaanga ma whaamanuianga a le pusili po le ristala le whaamsinonga o whaapel mtanga ruenga o whaamsinonga mo le a fionga lua whalealo Mikaele Tofete. E le tūlai mai le tofi presidente langolango o le whaamsinonga o whanua maswafa. O a tātou talafona mo le nei tūla manuia tele fi au mga alwenga o le awhenga i malea tunuu. Martha Tomonto whaavae he ama le Tuefan Salawino a tātou talafou mai vai whanua mo le nei fo i vaenga o le tai au i na ua se fulu ma le tasi minute lea wa te ai le tūla e valu e le tai au nei. Se sino whaamwhiwhianga e mai le kolisia malua fou e te liu mai whaawau leo le tātou porkalame o le tālofa Samoa i le nei vaenga o le tai au.
Tasi Samoa. Tuipi, le si ufufongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia i se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, Tokelau, malelalolangi atoa. Iana la leo amo 5 fao, mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni, valu whalua, ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau i loa. Tuipi, le si ufufongo Samoa, numero tasi. Mai mo ma fa fonga le polkalame o fa ingoni na ole longo le tawa fiafe ile a pole ono le fiafe a so kua a so lulu ma so falla le wa sto tase o fa sala ma fa pisi nisi ma tanga wenga fa la pot potonga company ma pisi nisi fa pe foi fa silanga fa la tele ai mai se lava o fa silanga ma balu le atunu o le atu fa to se u mai le nei polkalame am taina le nei polkalame le so lulu school fit o le masina o ke topa lua fe lua skolima e lungo le tv ma le 2ab le tipo forma Samoa. Arriving at the shores of Samoa for an exclusive one-off concert is the internationally acclaimed, award-winning reggae movement, UB40 with Ali Campbell. Brought to you by Agency 43, this is the great Ali Campbell's first time in Samoa. With hits like Red Red Wine, Maybe Tomorrow, and Here I Am Baby. It is a day of sing-along session for the entire Ainga. UB40 with Ali Campbell will go down at the Apia Park Arena on January 31st, 2026. Now mark the date, X the spot, keep an ear, an eye, or maybe a finger for more informations to come. UB40 with Ali Campbell, January 31st, 2026 at Apia Park Arena. Here I am, babe. Come and take me. Here I am, babe. Puipuinga wa fiango le pesi ai o le wha mai o le tenki fiba. Ia matua wha atama ia no fuanga uma e tautu ufua mana no fwai namu. Wha mamala pisi mau tauta i ta whawhale. O na ole nei vai tau o timonga. Ua wa ia ile tele o vai vai toa. Pau ta avale maisi me whai tino e toa aile sua vai. Ia matua wha mamava e nga uma nei. Ina ia tau fia ile pe pesi o le tenki fiba ile atunuu. Tātou ngā lulu e whaatasi, mo se sā mua maroloina. Mo nisi wha amatalanga, wha so ta intanga wenga le soifua maroloina. Telefoni ono varutasi o. Taimi ole watia le tautua me le unanga la wala leo le nei wan loas 10 minuti a wate ili tu lai valu ia ile nei fo i tai au ia ia fo le tal tununga ia ile mamalo le tunu i tulanga o usuai ili ngā luenga ia mai la tau fo i wa matalia tiu te ngā luenga pe ona ia pi sinisi ia supermarketi ia fa pe fo i fana po tonga tuma o ti le amatalia ngā luenga le tu lai valu manuia o tau faiva mantua vo le tu lai iva le ai a matalia inisio tiu te mga luenga le tātou malo maui le nei fo i vaenga o le tai au io e le watu la lata le taimi ia manatu fo i wa poloka lunga o le awala ia ai o le fautuanga ma sani lava le tātou polkalami ia fai maali e lo sa ma lava papale lava le ono sai mantua fo i o taimi fa pe nei o le tai au taimi pi fa timu fo i tai au la ia e poloka ia fo i le awala ia ai ole ono sa ia ko ingo yopu le ka uso o mai kuspa ia a tu e wanga wa e lo o yopu e o mai on sa ia o yopu lo longa ia me singa wa e lo fa fkaia pe el ta to vala ulen tam fai mai o ia pe alo ia to ia ese ia ai fa longo longo tu lo ai ta fa sala longo fa business ia o ta to por kala me fo ile o le longo le ta wa fiafi ia stasio por kala me fo ia ole a matalia ile asonga fu o le verso fo io tu sala o le pol fainga o le polkalame lea ia e tu fa atasi e mo me fa salonga fa pisi nisi o fa alawi loa matanga luenga fa la putonga al tatu atinu ma company ia ma tatu fa asila silanga fa alawa tele fa silanga matanga luenga fa silanga company fa silanga le mamalu le atinu io le atu fa atasi al tatu polkalame lea ile afa o le ono le afiafi o le asonga fua ia se itali tatu foni talo fal vala au
Alo pala vai tu pionga bis pasala mangi. Pamo e tato tuepi. Malo se fo manuia ni tai au fo ia te o tama. O malo fo. Yo, toi pure. Tatalatu kol mola malangang falaro. Ya mel ni tai au. Cheki ame uma, nese me fale tonu. Nei me uma le rofa le ri. Nei tai au. Pa tai fu mo tato talonga po a. Ioi. Okon ma ngai yo kalonga. Ma wa ia mala ukan kong kalonga. Nese me fale kong. Ne kong anga ure ngo kaure se pie ko pingo le au. O ore ka alo mai longa. Yo, kong anga ne ngo ure se pie. A ka alo le ringa. Nese me fale kong. Ore benga au dele vai o skamanga. Anga pe o male longa anga moe. A ese mea. Anga kunga male longa pa kaya kwa mala fori ko pa ka mala fori nga. Or mafuanga vole piki ai mai lolonga o le fe me o le fai manu e asikai. Ai mai lolonga ia so ia ai. Ore inga de lungo koko. Ia anele fa mai ngeka. E va ia o anka ia le ringa inka longa. Ora ngaka longa. Ore inga de lungo koko mai ni singa tonga. Malo lava. Chai vala au mai. Ya, chai foi. Yo Emmanuel nei tai au. Ya, se fora va mauiva. Ia va tai, so ia. Ya, Manuia. Ai, yo. Ai o lua le se mai sko ingale a. Ya a fa longo mai foi lua fa pe lua. Ia me con ele ka alo se la capia ai pisa fua. Ni so le malo le tu no maui le ma mai lungo le tanto Facebook page ni vai ngole tai au fa talo fa kuia el le au sa ya fa be mai malol so fo manuia lu sunga manuia por klame o le nei fo itai au mafuta mai nai sini au sitalia alo ya kini lau fa be mai tai manuia lu sunga matango fie le por klame ya te mai tai ya inga Elisara ya good morning fam malol nga lu ai nga tu e malo fo ya lo fa malo mai ya sio no so ya marita ya metala fo manuia terenga lu ngole nei vai aso Alo femo na olo wala ile malulu e mo ile malulu ya ole foi alo fa mai a boss le fio ya misa ya ole sunga ya vai ngalepa ya fa pe mai manuia oi pulengu manukau abe mai manuia le luaso lo fio nga singa fulava ya se foi twai ya lo fatu lo fatu fa karia kuase se sukala ki voyele peanuts lepe pole ese esau kaya lo fa ku ya stella malfanau e nai au kilani ya o lo fo ila o vai e ka un o krope o ia e fe alua i ko kongor kaulanga o manukau ya malo vai ya ngale one for the road for or kumalo fie ke le menga tai o ulia fie one for the road ya le vela te fa longo atu ile tato ese mai la tato po kala mele o le longo tau fia ia a ole aso tolu suta se o January le fa moi o le fa fia ngale ma al kamalo o Ali Campbell ia ma le UP40 mankuala le o menga mo le UP40 ile mo e so kava ngo le tumu o ka se kumbo o le apia pa ia le la ko e se causa ile kula se ava ngo ia Ali Campbell ia o mal pese o ile here I am baby wa la pese anga ke fia ia a waula sa o ila ia le ad lenga fa fo mel tato tunu ele ngata o le band le mo le tau foi vai tau le 80s 90s ia le fo o me ia il ma ko vai ka wi o le ka ke pese le red one ia waula pese o ngani Kingston Town ia male pese la le ese o fia ia le UP40 homely girl homely girl ia ai te lo e tueng ki ngale le vari e fai pesi ai apa o mai ala ko música sole e sa o lo ka me e tau nga e tau na pa tonu ale sa o música le UP40 sole
Talo fatu le sunga ia Paulo. Ia Paulo. Gary Soma. Ia lo mafuta mai foi lunga le tato YouTube. Kaka o Paulo ai longa e moi. Oh, ko kaya umaka ke usu mai ai. Mua sa lunga Paulo. Malo Paul. Wa mai. Ia le lupo wa usu skama e fainga wenga. Kalo fai. Ia malo. Manuel ne yaso inai topitonu inai au kilani sautei I Aotearoa. Ia onisi nao le malo le atunu e peiona ma futa mai foi le vaenga le tai au. Ia foi le nai te poloka mai luna I lunga le awala. Ia onu sai. On sai. E pau foi ia wa você o mele e foi me lo poloka ai le lo. Você e ale le moe. Você le moe. Você e ale moe. Sala le wa kwai mai lunga. E sau I lunga ia le tangata fainga ruenga. Ia o ai fitau ilo mal poloka. Ia tua ia iloa. Ia ele a faina. Le a faina. I paua le tūlanga silina tāua. O lo saunga le mu. Fai maalia mai lo sailunga le awala tele. No rush. Ia ai uli le mai le fo e uli o lau taa vale. Ina ia tau nuu ma le manuia. Sila I toto I lunga le awala tele a eva aia kula wa emo ale saina le si punga mai kongo lau lein. Ia lava papale ama lava le ongu sa wa pe ngami o isi. Ka nga emo apunga I kongo. Ale kake msau wa kulpiko ikua. Ia ale le leila la ka kao fiofi. Ia longo vinga ongi fea songinga le manguia e fai le kai au le asonga fua. Ia, ma le si vaenga tā ua tau tōna, ma lua le tai au. Ioi. Ia, ila tau fo ia lofa pena. Na inu whala au, ia ma vai ia kai mea whala au, ke mea kou kai mea whala au. Se o vai au whala au ingalo. A lela se I tā sia tu isa e tu tonu li I tui. O leo te vai atu ai le tala le fato aluani neia I lunga po wono minute. Mai le BBC. Fai mai Israel. Fai mai. Israel says it will return to ceasefire hours after carrying out strikes on Gaza. Kusa lenga sau le vai aso lea ua fai le file mu. Mai le u file mu. A leu koe sau lo fai mai Israel. Se koe ka o fil papa o fanga. Pe a umala ko so fa ingala e fai. Yo fengi me o fa pe a toli. A kusa o le fai mai le kala. Ai ua mafuanga koe alu leo so fa ingale al fika isa elu le IDF. Ona taluai ua so lia ele Hamas le I oi Palestina. Le lato a fiangainga le na osi. O le faamutaina o le papa o fana. Ona ua fiu ia Hamas fo I fai mea Israel. Fa mole se I kakalai fo hako fai koa. Mo meo fai koa fo I ese I au mai soangi le UN I tonu o Palestina. I kasa. Ia ele mawhai e fo I fai te tenga o Israel uru so on kakala o lako wa oia lako fai koa ia. Ia lea la ua ka ngofi le Hamas le koe ku ia kulonga I koe ka fanga ku ngai lo keki ai o ia I kaloa foi mai Israel fika le IDF ia fa asanga mai lo ia le la ele os fa inga fai mai la li potia le BBC onos fulu valu wafe tanga tale fasio tia ios fa inga ia e tono casa io ia ai o le ai tu mau tau fio mau Israel fai mai o la lato talia tu lea ile mea na fai le Hamas ile aso fitu o ke topa lua fe lua tol I se vai wa fia koru ka usanga luai lua fe lua tol le aso fitu o ke topa le no so fai Hamas a lai fai le sauninga fo ile le sauninga tele Israel a fe lua se lauta ngata I southern Israel na fasio TI ma le lua se lau lima sultasi na ave fa apango tau se vai lai le alai ma fua mai lava le toata mai o Israel ia wa mantua o le na fa oso pe a fu ile le wa ia mai tau na wa usa o le na fa oso o le na mo oso fa I Hamas Israel a le fu mo to tangi mo fu to tangi ya ceasefire ai o mai fu o le fu e kau fa file mo kwa le fu ai ko le pi langa mai usa o le isa o ile fa le ko pe kelo ya ile Hamas mai o va ko pe ke enge mai lava ke enge mai lava lo
Yo vai ngolo tupu laulangi ai tatou talo pel mo fide mo laulangi. Talo pe mo ina to e talo fai. E kilo ngi tanga ini tu weni pe a o na sautala o ie mai lunga o le TV ma lunga o le Facebook page ile ioso fa inga fo ie a nai tamaiti nei la iti nei fa na la iti innocent people fo ile le a fia ya no la to soifua ia ai wile tato tatalo pe ile tu e lo fa mai so swani na ia fo inu ole o se sa e tu to tonu ina ia ma ua fai ke le singa le va lua tolu lua fa lua le lua lima le la uma lua lima le la ko o ya o ke topa o le ka ko le wa pasi le aso io wa pasi le aso fito o ke topa se va ai la le wa ko le lua ka sa lua tau sanga o fai pe le taua le io le fa ya e man to foi la o ele fa pe foi la na o Israel e luma Palestina ya o Rusia foi mai Ukraine ele o malo lo foi o le pe o savali e le lima ya tau sanga talu foi ya le bevesi le ia e man to foi kai e ni tai ia fai foi le lua ko Putin ia o le sau foi Zelensky ele manga o ale se ko ilalo ya les ngala fe pe ngo mai sa mo e ka ku e se makai voi le ai pa wal me au mai ka ko wolo ai fai me leng fai ka vika ngal ma ka ngal vili al ma ka voile ya onisio vai nga wa tal no ai foi mai tala ole la lang tal ton mawi ya se sino fa fi ngol yo ale o matala tato le na lo fa anga o ai na soifua mai le aso sfuluiva luas fulu aso luas fulu le masina le neo o ke topa ia o ai lava fa mina tuina lo na soifua tala le na lo tas falua o bala mai ya pe mai ale fa fi ngol nei ja, my love for special UB40 Male Blue Eyes Crying in the Rain. In the twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain. We kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver, all my life I've loved in vain. I can see her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting, blue eyes crying in the rain. Falava. Blue
crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Talofa lava, o vani toloa, alo tu whakulonga mai nei la la leo, lima wha o 2AP mulinu. E vai ale kukuami. Le wala leo numero tasi Samoa. 2AP le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau wha la wiloa e fia whaia e se tau wha amali loto. Maua le wha mama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, maletasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni. Valu wha lua ono tasi fitu. Ma wha fesili mo le vaenga o wha lau wiloa. 2AP le si ufofongo Samoa. Numero tasi. Le whaaili rei kei la ui loa o le UB40 marani I pese tautaua o Ali Kemba. Lea o sauni malaka mai Samoa, mona natu whaafia fianga. I le aso tolu se furu maletasi Januari lua, fe lua se furu male ono. Whaia lea I le Apia Park. A wina mai e le company o le Agency 43. Se kone seti musika I le na o mam, dad. Ai au fia I fo I mafua le maptanga mama dad. Ha? Se o ka maiki? Oi? Maka nei lau kalena, ma fuafua mamao ma le UB40 ma Ali Kembo. I le Apia Park. Januari tolu se furu maletasi lua, fe lua. Whawhiwhianga musika sui whewhiloi o le ni fui vaenga o le tai au le tautua ma le unanga la wala leo. Ina ua toi luas full minute o te toi o na tāne o le I tū la hiva. Mantua pe o na tā ua le te miu sole le tō whaia mausisi I le utu mosele ni vaenga o le tai au. Ea le tala toi o le tātou le na telefoni mo whamnianga wa sui fua maa so whanau. Lua tasi whanua o ia I la tō fo ina sui fua ma whanau. E ai le nei fo I aso lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu. Lima, ia vi ia ile tua, ia umwhai fo I ona whapopo, ia se aso mo le soifua ma le ola o le tātou wa tunu. Mauwi o le vai aso le nei le whaamaluina I le vai aso le Cyber Week. Ia. Ia le tātou mtanga luenga, ia misi fo I le tātou malo. O se vai aso tā ua tele. Ioi. Ile mai mo mal whaafunga mai o le tātou watunu. O le vai aso le Cyber Week, ia I le whaafunga mai mo mai le tātou watunu. Ia o le vai aso le whaataua I le mo le meo. Mea fo ia o wheso ta inga tele vavave. Ia o le mea fo ia le ai e tele ai ia le mea o le mo mea e whai ai, e lafo ai upu ma pe e a fia ai le to te leo tangata o le wala tō whao ngā ina le social media. A o loo iai la le vaenga le tātou mtanga luenga. O le vaenga le ta ua o le Samsert. Ia o la tōla ia e tali atu I mea o whaalawe lawe fo I e tutupu I lunga o wheso ta inga tele vavavi. Me se lava vaenga fo I o le ave whaanga o I o whamtalanga. Ia, ioi. Ia po mo me fo I o le whaaleanga. Ma le whaaleanga, cyber attacks. Ma cyber threats. Ia pe fo I o na tātou whaamaluina ai. Ia I le nei vai aso. Ia awa o le si fo I vaenga tā. Ua pe I o na tau mātau atu fo I nei vai aso. E pe I o le tau lilifa ia fo I ia I le tūlanga o tupulanga talavou. Wa le na ye fo ile fa mo ta wa le tātou vaenga o le Samsert le tātou mtanga alwenga. Le nanga lue fa tasi ai male tātou University o Samoa, University au. Tu langa fo ile le fai o onga ia male tamo fai o wina ia nei o tātou walum fana tu lang talavo. Ia fa pena na malu ia puipuinga I lunga o le social media. Ia matamo fai e tu iti ale fai o famtalanga fo ie e afia I tamali anga o le tangata.
Uso o le tā whataua le aso nei, o le pui ngā fo I lea o lo tātou atunu. Ia mai a fianga ia I lunga o feso ta inga I lunga o mea nei o social media. Ia awa o lea ele nā malila ina tuwein le tele o whaafita uli watula I mai. Tele ia a fianga o le mamalo le atunu a fia I tamali anga o to tele. Ia ona o mo mea o whamatalanga fo ia e la lafo I lunga o penga ta fai langi po o penga o feso ta inga. Ia o le ta wala na o le vai aso nei o te manatu. Ia I se taimi ia na o mai fo I leo sui o le vaenga lea le Samsert. E whaia sina whaatalanoanga I lunga o le tato ala leo le 2AP. Ia ma le TV foi. Ia e sanga whaapupula atili le tato watunu o ma whaalawi loa. Ia polo kalame o le vai aso a toa ale nei. O le whaatawa ina o le vai aso o le te e atu I mea nei o ia a kako ka ua mea o sa wanga I lunga o penga so ta inga. Wa le sa wa ina I tamali anga o le to tele o tato watunu le ke le fia va ai le kele o whamatalanga fo ilea la lafo I lunga. Ia ea a fia ai le loto ma le mawhau ma le anganga o le tangata I mea whapene I ale I tue. E tātou tele, e ta tele fia fo I le winga whamtalanga. Tala noa ai, I le malolosi fo I whamtalanga tu lou nei tai au. Ia o le walau sila fia e tangata. Ia tu lou fo ia o se vai tau po le period fo I lele. Pe o le vai tau le la lata I le teimi o le whainga pālota. Mori mauina le tele o whamatalanga e fe avea I lunga I oe. Ia ai o le o lo o iai matanga luenga o lo ngā lue whaitase I fo inma au fiai mal matanga luenga o leo. Mana tua fo I la ia o le vai tau le nei o le tātou te iai fo I le whaatawa ina o le campaign. Po le whaatawa ina o le whaalawi loa le alo taula mo le matanga luenga o leo. O le say no to drugs. Po o le tali atu le ai. Po o le te atu. I mea nei o whala o whaasaina. Ia alea la o la whaamanatu fo I la ma le vai asol nei o le te atu I mea o whainga ia I lunga o penga o fisota inga. Ma o penga tele vavavi. Whainga whaasol tula fono. Ia lea la ia ele vaenga lea o le pito la au fo I la lea leo lo tau la mua ele tato mtanga luenga. Mo le whaia o le whaalawi loa lea mantua ele vai le si taimi le sai fo le poloketi le na malanga o mai tato matanga luenga mal tato wala leo I salafai. Ia mo le whaia o whaalawi loa nei. O le vaenga lea. Ina ia longo lo tato watunu uma whaalawi loa ma whaamalamalama I lo tato watunu uma o ina lo tato watunu. I le tele o meo a fianga I maua I lunga. Wa o kako ia ngal fia la ko omi. Fa mai a le leo lo makua le whainga o le Facebook. Ai le loa. E ia le taimi o laua a ia man mea fo I leo le whaitete I mea fo inga o whainga tau whaasese. Ia ma tau whaamea. Ia sen mai whai mai wa manu malo le fia miliona. Ai tangola e. Ke le lunga o le messenger waka ke ia le a whai mai. O ele nga se I lo wingo I Kongo Amerika. Ai le loa po le ale se. Mo va ai lo wingo I le se I le nga whai Kongo Amerika. Whai ole mawar ka vare ko e mawar korumi tonga. Vai. Ele fai atu lau o ia oi. Ole si message. Ole tangata la tate friends ai. Ai ngofo ma send many message nga. Ona o tailo ailia. Ele o se fai nga mo. E kasi ala kilo. Ai fa bea. O fe mea ngo walu ai fai se loto la ake I fai mai o ele wa manu malo le loto e limas fulu pe limas e lau miliona ai au mai la lau account e tu uai tonu le tu pelea o lea ua fa mawina lo suafa o ele le te manu malo ia ku mai lo la ka vo ile le fia la a o ki fia mo se fia miliona an ku mai ya fa mai woi ka fe po le me wo lucky ngi ai tasi ala lau va ai atue ma lau fai tau o le fai nga tau fa asise aku o le fa fai ngofie tau fa valea nga ia ke ngofo ake o ma lo le loto ma ai o facilita una tau na faciligia no fa pe o ana feanga o alu ai fai le loto le fa pe feanga mo el ka ka le la u account ma la u mela pe fa fe nga friend ya
fa pe fe fo inga ia I loanga ofisini ka ngo ofisini ia ai le wo ke sa o inga kilo ko ai me sala ke bi fo ia wo need some money wo fai mai era kala ngare give me some money ke ia le wo se fo ma fo a ve o mai lo ti te o so me a mai lo bank account a mai lo credit card a mai male malau pin nampa fo ile mai avatu male pin na ia ka ngolo la uma yo nga uma nga mau e kamala o I folo sia kilo account a faila e fia a fela I kokong ka ngome ka manga koso akulu la kuloa le ai se midi honga le ai se ai o ki mareka ai a nga fu a fa pe se lo no lenga fai fa pe ko mo wagi ya por fala me lave kai por fala me lave lo ave alo wa inge ko o ki ako ia o mena tu pul tatu atu ia o le ta ua le na o le fa ala wi lo le o le vai aso le nei o le cyber week o le vai aso le e tatu te malama ia matala no ina I mata upune I le ta ua o lo fa tete I lunga o fesota inga ne o penga o fesota inga po fesota inga tele vavavi io e awai o le ala ele va inga ale matanga luenga o fesota inga matanga luenga le ma to te nga lulu ai ia o ia division na ta ua o le Samsert va nga vui ia va nga vui a vui mal va inga ia o la tola ia e tali atu I faalawe lawe tutupu I lunga o penga o fisota inga o le faasa moa ina na o la lato vaenga ia o lato ngā lulu e faatasi la maisi I tu tino tato malo ma le atu no ia mo le tau mawhainga lea, whai le whaala wiloa lea, le vai yaso lea o le Cyber Week. Ia, o le a whaala wiloa atu se taimil por kalame, ia, a whapea fo I o mai ia sui o le Samsert. Ia, o le a tātou tala noa fo I ma tili eina maua se si whaala wiloa. Ia, ma wha ma tala ili atu le tātou por kalame whaatulanga ina. Ma no fuanga e whai ai. Ia, mo le sila fia le tātou atunu ua I te tala I le awa noa mo le tātou atunu ua anga I mai ai. Whaafofonga, ia I mata upu, ma le wha malamlama ino le tele mata upu. Ia pe wha pe fia fo ina sa ili le sosoani. A wha pe ke lo ua hacklau page, po ua hacklau account, o a vaenga uma. Ia, lea fo I ele vaenga le Samsert, e te vili mai iai, e te fesili iai ma maua tu, e te sosoani mo oe. Whaatalo whaatua I le tātou vaenga le Samsert, ia vui Athena, o Ronaldo, ia mese foi, ia Renee Matino ia I lātou nā le lawa o lo o nafa nei ma le whaangasolongo le tātou Cyber Week ia me se fo I peona tā ua le sunga ia maui vaenga tonu e mwhai e ona e silafia ma e fia silafia atile fo I vaenga ia tūlanga le pui ngo whamtalanga I lunga fisota inga ia ma le mawhai ona e silafia le vaenga tonu e te sota I ai pe a wha pe o tu se whaale tonu po se whaale velave se whaale velave tūla I mai ia ale I tonu ale vaenga ai sau se taimi tātou tala noa ma le vaenga o le Samsert ma sui o le vaenga Samsert mo le whaala wilo ina o le por kalame o le wha moe moele o le vai asa o le Cyber Week ia ai o leo te va ai atu tuen ia o tūlata fo le taimi o le sia tātou tala fōu mai New Zealand le wale si whaasalau whaavau malo le Radio New Zealand International po le Radio New Zealand Pacific ia moa tātou tala mai nu mamau tala mai le Pasifika ia awa ia le whaafonga angau tātou atunuu po a fo I mea o tutupu I le lalolangi ma lo tātou nei I tūlangi I le Pasifika ia awa le sila fia e le mamalo le tātou atunuu a o tātou tala I awina atu I le ngangana pertania mai le wale si whaasalaua New Zealand. Ia on mea lea, ia manuia tele ne yaso Samoa, whamalulu atu foi pe a whai ua sala se ngangana, ia po ua pa o papa foi se leo lau whaafonga mai, ia ai o le tau ma whai lava au auna, ina ia whaafia ina, ia lautou whaafonga anga, I le tae o anga I ngā luenga matiute. Whapea o ngal whanau, manuia le nei aso I ngā luenga matiute, ma lava singa ese, o le awhia ngai ma Samoa, manuia fo I Dwayne le whaawawina o le tautua nei tae au. Tai lava. Ea, o le nā pei o na mai moa ma whaafonga mai lo tātou atunuu, ea pei o na tabulunga mai ai, ea e le tōwhai a maui le tātou polkalame le nei vaenga, o le tae au, man tua tale iwa tātou tāna fōu me le tio whaavau malo New Zealand.
Fo pe tatou whaafifianga ia talia i le tula hiva mole nei fo i vai ngole tai ao.